Халык ифтарга җыела башлады. Менә Раил хәзрәт, ассаламу алейкум, Раил хәзрәт. Алейкум ассалам ва рахматуллах. Хош килдегез. Ярдәм мәчетендә быел ифтарлар ничек уза? Быел инде безнең пандемиядан соң әлбәттә инде ифтарлар күрмәүчеләр өчен генә уздырыла. Инде олы кешеләр монда әлбәттә инде без инде хәзер кирип чатырга күрә алабыз аларны. Һәм гади халык өчен бу ел инде безнең ифтарлар уздырылмый, әмма дә ләкин инде алар өчен мөмкинчелек бирелә. Катнаш ифтарлар без инде кайнар ризыкларны аларга тапшырабыз. Менә акшамга килгән һәрбер кешегә без инде бушка әлбәттә таратабыз. Инде гадәт буенча безнең инде сан, әгәр дә санны әйтсәк, 1200 кеше. Һәм инде хәзер инде без әйдәгез чатырга керәбез бергәләшеп. Biz инде күрә алабыз, күрмәүче дин кардәшләребез инде менә ничек керәләр чатырга. Менә хәзер инде әзерлек бара. Ошо инде әзерлекләрне әлбәттә монда инде ничек таләпләр буенча инде әлбәттә температура шулай бит инде узып була. Һәм инде монда дезинфекция инде әлбәттә менә кеше кергәч дезинфекция уза, һәм инде аннары чатырга керә. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي شرعكم في الأرض. Машина келе безне алып китә. Аллаһ рәхмәт кылсын. Ничек ашаталар сезне? Бик яхшы ашаталар, рәхмәт. Нәрсәләр ашаталар? Менә, карадылар. Biz səhərlərə acizi kilmək. Bunlar şapkalı aşın. Səhərlərə aşız kilmək acımda şapkalı. Aşatalar, pulla aşatalar. Bik gül aşatalar, rəhmət olsun. Barışına da. Siz hər vaxt şul Ярдәм мәчетенә йөрисезме ифтарга? İyi. Bizim məşit işləməyəli bizdən. Süleyman məşidi. Ни эшләп эшләмәй? Yaman işlər və sitəsilər bilər. Апа, сезнең исемегез ничек? Buraya. Нурия Паураза тотып буламы? Була. Балалар белән яши. Аллаһка шөкер. Әйбәт. Акыллы, улып та. Анакларым да җиткән, әннәндерәсе бар. Уразалар бик тотып була, бик җиңел бара, Аллаһка шөкер. Бик тәмле ашаталар. Бөтен нәрсәне куялар өстәгә. Хөрмәт итәләр. Әлхәмдүлиллаһ, шөкер. Авырмадык. Аллаһка Тәгалә саклады. Мин ничә елдан бeri уразаттабыз. Аллаһка шөкер. Аллаһка шөкер. Мин әни белән үк тотам инде. Әнинең белән дәген чигәрмә җир булды. Әни белән тоттым. Аллаһка шөкер. Намазны монда, акшам намазын монда укыйбыз. Кайткач ястү намазын укыйбыз инде идея. Kim oturup okuyor, kim basıp okuyor, bilmem ben. Aralar var ama siz basıp durasınız, anda da namazlar güzel okuyorlar. Хәзер инде менә без бу истәргә инде мөрәҗәгать итик. Менә безнең Белградтан Илфат абый килде. Ул инде монда укыган иде. Хәзер Белградта яши. Менә бүгенге Рамазанга инде әзерләп монда килде. Илфат абый, менә нинди хисләр сезнең Рамазан ничек уза? Менә бер-ике сүз әйтегез, рәхмәт. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh. Hürmetli din kardeşler. Urazalar bir gayret uza. Buna biz bunda men özüm Belgrad şəhərindən geldim. Məxsus uraza tutur için, bilimler tutur için. Mına cemaat bilen urazalar tutuğu özü bir jingillik biri. Jingillərə indi kişi bilen tutqaş. Сезнең шәһәрдә дип әйтик, мөселманнар ничек яши, татарлар ничек яши? Мәчеткә йөрергә мөмкинлекләр бармы? Юк, анда мен özüm Şebekene degen şəhərdə yaşayım. Мәчет Белградта гына берәү. Сонда 40 километр барырга кирәк, 40 километр кайтырга кирәк. Менә җомгага йөрибез. Булай татарлар бик әз. Мәчеткә йөрүче. Димәк, Казанга килү инде сезнең өчен зур бәхет шулай бит. Инде Казанга без мен уже 10 тапкыр или күбрәк тә инде киләм инде. Мен монда беренче тапкыр намазга бастым. Birinci sure ayetlerinni mında öğrendim. Hatta meni mında Dumurt'ta bizning Xayriya fondi o yerdan Xayriya fondi hajga jiberdi.
файда булып кайттым, файдалар кылып. Subhanallah, tutkan urazalарыгыз кабул булсын. Хәзер без инде менә Равил абыга мөрәҗәгать итәбез. Ул инде Уфадан килгән. Равил абы менә ничек уразалар уза һәм инде сезнең нинди хисләр? Башымы? Әйе. Мен килдем Уфадан. Ураза тутырга, хәйрі галимне алырга. Шул галимнәрне кешегә торатырга. Монда Ярдәм мәчетендә нык evet каршы алдылар. Мин шулай Ураза тутып була? Ураза тутып була. Бик зур рәхмәт килгән өчен. Инде кемдер беренче тапкыр килгән, кемдер инде менә икенче тапкыр, кемдер өченче тапкыр. Әмма дә ләкин инде бу асыл менә Рамазан шәйф ай ул инде берләштерә торган ай, һәм инде изгелек ае. Һәм шушы изгелек айда инде Раббыбыз әйткәнчә Коръан уку, гамәл кыл, ураза тоту үзенә бер бәхет. Шуңа күрә Раббыбыз Аллаһ тоткан уразаларыбызны киң рәхмәтеннән кабул кылсын, хата кимчелекләрне гафойлап, барчагызга да Аллаһның рәхмәте, Аллаһ та разы булсын. Шушы инде мезгилдә авыз ачып, дуа кылып, аннары намазга басарбыз бөтенебез иншаллах. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bugün de Allah'a şükür urazağız uzıp gitti, матургына бірге жиылдық. Мир вам, милость Всевышнего, все наши курсанты, все наши прихожане, все, кто пришел вот в это сообщество. Спасибо. Сегодня закончился пост. Следующий, потом будет таравих, а сейчас разговение. Рахмат Бекзор. Гамил әфәнде, менә бу ифтарларның үзенчәлеге нәрсәдә? Беренче рәттә монда күзе күрмәүче кешеләр һәм инде яклауга мохтаҗ кешеләр, тазалыкка туймаган, шуңа күрә санэпидстанция кагыйдәләре бик төгәл үтәлә, гигиена, бер туктаусыз куллар, эфир фәлән белән майланыла, маскалар киелә. Шулай итеп эшлибез, шул сәптән миндә. Икенчесе, күзләре начар күрә торган кешеләр, күзләре сизә торган менә сары төсне сизәләр. Шуңа күрә мин сары костюмнар киям, һәм инде тавышымны мөмкин кадәр кулланам, психолог буларак аларга. Күңелләренә май булып эреп аксын дип инде, аларга канат бирү өчен. Какое слово произносил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в начале каждого дела? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дурыс. Кого, согласно хадису, напоил человек и попал за это в рай? Этнеди, собаку, да, правильно, молодцы.
А теперь немножко отдохните, немножко докушайте, потом проповедь. Ruslar sizga osh berdilar. Hurmatli tuyg'onlar, tayyorli bo'lsin, muozzalarimiz qabul bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadi: "Innamal a'malu binniyat." Har vaqt аңлый biz bilamiz, shu hadisni eshitamiz. Har bir ish niyatdan turadi. Hamda Ramazon shayx oylarimizda da bizning eng tip bo'lgan asl hamda niyat durust bo'lib turibdi. Albatta Alloh subhanahu va taolo bu oyni bizga endi bo'lak olarak beradi. Hamda shu shunday fikr kila, Ramazon oyida har bir odam bolasi o'zin qo'lda tutarga tirishadi. Turli gunohlardan, so'zlardan albatta yiroq bo'ladi. Ham Ramazon bituga shunday bugun bir kishi bilan so'zlashgandik. Nishin Ramazon bituga men o'zimni tuta olmayman. Ya'ni shundan Ramazon oyi u endi bizga shunday hududlarni, cheklarini qo'yadi. Ya'ni xato kimchiliklardan, gunohlardan yiroq bo'lish uchun. Endi g'adatiy turmushda yil davrida bizning jamoat nishikdir odam bolasi zaif ekanligini anglab, albatta xato kimchiliklarga kiramiz, shulay endi bahsga kirishamiz. Ammo lekin Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam aytdi: "Innamal a'malu binniyat." Har bir ish niyatdan turadi. Endi mana bu kishi bilan aralashgan vaqtda u aytadi: "Nishin biz o'zimizni yil davrida Ramazonda kibib o'zimizni tuta olmaymiz. Yardım etirga, buluşurga, uroza tutarga, Qur'on o'qirga, amal qilarga, ul shundan da shiftarunu. Ham Ramazon oyi u endi muborak oylardan birisi. Shunga ko'ra mana bu oyni biz endi birgalashib, birdamlikda, izgilikda Qur'on o'qib, chunki Ramazon Qur'on oyi, Rabbimiz aytadi, shundan da Ramazon oyida Qur'on indi, shahr Ramazon allazi unzila fihi al-Qur'on. Shunga ko'ra mana bu amallarimizni birdamlikda shunday jamoat bilan ishlash ko'ngillidir. Ham biz onglaymiz, yiroqdan kelgan bizning din qardoshlarimiz, turmushda din qardoshlarimiz, nashar qiluvchi kishilar. Ne için siz bunday qildingiz? Men o'ylayman, chunki bunda birgalashib, ro'za tutganda ko'ngilli, ham yengil, ham Alloh taolo albatta yordam etadi. Bek zo'r rahmat sizga kelgani uchun. Ham Alloh taolo bizning amallarni qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. فيها فاكهة ونبذة الأكمام والحبة الغصيم والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. الحمد لله الذي أتغامنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. Ey rahmetli ılık Rabbimiz, hocamız, sonsuz şükürler, ılık maktavlar tek üzüne bulsaydı. Bizni tuklandırganın için, sizi hürmetlendirganın için, şu Ramazan aylarını nasip eylep, Ramazanlarda mene bunday kişilerde nasip eylemin için, siyahına sonsuz şükür rahmetlerimiz bulsaydı. İndi Rabbimiz rahmetlerimiz, şu tabınlarını kıram deyip, bulduram deyip, tırışkan, kış kuvvetlerin koygan her bir pişikçiге, Rabbim Allah'ım her bir yardımcıga, kış kuvvetin koyuşuga, yenilik, özünün ölüşlerin kirtip, şu meclisler ötsin deyip niyet, oy fikir buldurgan kadirli ahillerin hammisine, ağımmen barşabızga, ayak kullarga selametlik, canlarga tınışlık, tenlerge sihat birsen iydi. Kaygılarını yırak etsen iydi, hasretlerden kutkarsan iydi. Zahmet kaygı bile yoluktırmışa bakıtlarda etsen iydi, hammi bizne. Rabbimiz haq qaysi bizning kelerjilerin kengeyle, mallarımızdan halal et, turmushlarimizni egilik nimet bilan to'la etib, baxtsizlikka, xavf xatarga o'rin qoldirma ya Rabbimiz. İki dunyoning uloqlig'ini bizni nasib et. Biz sening yordamingga muhtoj. Endi duolarga da muhtoj bo'lgan barliq jami g'ayrivoqlarga ushbu amallar sonsuz ruhiy rizqlardan, duo salamlardan erishsa edi. Biz endi ko'ngillikda hozir ko'rishsak, alvaqlar birga bo'lib, birdan bo'lib, jannat tabınlarında birdan bo'lsalar edi. Suyukli Rasulimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam bizning ummatidan sanalsalar edi. Ya Rabbimiz, ya Rabbimiz, ya Rabbimiz. ربنا اغفر لنا رب إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Muhterem cemaat, aşıklarımız biz pişirince
еще одну кружку чая, пейте обязательно воду. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "Agar menim ümmetim bu Ramazan oyunda ne kadar rahmetler, ne kadar savoblar bulganın bilseler, yılning barcha oyun Ramazan oyi bo'lsin deb tilerler idi." Barcha kishilik birlasha bo'lmasin yo'lidan yazgan nimetler keng Allah'ının hoş kelesin Ramazan. Ey oylarının kadirlisi roza tutu ecri, iftarlarda ağız aşı yumşar taşıl kungel. Qaysı jirde qaysı halde cennetlerge to'ra yo'l, ko'ngilni jonni shistarta o'ylata turgani oy bito. Кормим нуждающихся по домам и точно на территории мечети и по квартирам, по району, Кировскому, Московскому району. Mana bu yerden meçhitinin inisiyatif zirvetini başlayıp ciberiyinde. Mana bu halkka bayram ikenin anlatı yüzünden hem şol vakti bizden gırıf kadar söz boyunca çılbırız izilmeyen elhamdülillah bu alemin. Mana şuşu birigen rızıkların, halal rızıklarını biz tarattırga tiyişmiz. Şu an göre biz emetsiz tüge her vakitte da şuşlar birge yaşayık, birimizden biri yardım etip, şuşlar etip yaşasak elhamdülillah bu alemin biz sınmamızda, sığılmamızda.